Kublai pi baru UAPW ki pralo ki pape ye kene ko video kumju ki pasnga tanar ban pe ya baru ki video ki bang upload apu kene ke YouTube channel friendly technical gas hagene ko video ngan bata ye pi ban ngan solve problem ka way ka application ka bakartang supi ludo an online game ka jing mut hang ne don shibun ki pralok chonga ki bam aya nga ye ki jing kali na mar ki snga tanar ban le ka ye kene ke tournament ka badan apu jong no ludo game ki ong ru kene ludo dai ka real ne ka fake na ka banta ban kamai ka pizza ngapan EP ka full screen recording kumju ye ka live withdrawal ka bang apan EP step by step kumno ban withdraw la dai ka real ne ka dai ka fake ha ka ne ka video pin lap ye ka jing sisa gas mentangal da ban download ye ka ne ka supi ludo online game nga klik play Guys, haswa papin page pengkut ia kena ke video kan mau ba kena ke video ka kalam batai pi kumno ban kamai bisa na po une usupi ludu handrai ka pensyai pi une usupi ludu udai urial ne ufik ha kalente ban kamai ban withdraw ya ka bisa ka akau jonge kumta guys pidai ban sngal tu ye kena ke video ai ka por chong pi ban subscribe ye kena ke channel nang ba pin yo ye ki ba bun dali ki video ki ba upload shapang ke social media tip trick an grow manta pi ngadon apu ko home screen jong uludu supi ngadon ru kum balai tangka ke main balan ngaklik na ke balance section onda ngaklik na ke balance section ngaklik na ke section withdraw Pi ngadon lai tangka ke balance winning nang tang klik na ke option withdraw section Marchu klik ke option withdraw section ke provide yang artli ki benta lada dai banga kwa ban withdraw da ke banga penton kam ya ki UPI la ne da ke banga penton kam ya ke bank account ta mentangan jit ya ke way option ngan penton kam no da ke UPI hang ne pi ke option ba ka ong enter a wallet UPI ID hang ne pi ke ne ke jingkali nang tam don ru ke search box ke bangila ban enter ya utau UPI jongi naik benta ban withdraw ya ke ne ke pisat ngaklik na ke search box kum tangan paste ya une UPI jong ke bank account jonga pi hang ne la recommend ya ke bank account jonga kum ke kertang bat UPI ID ngaklik hakane ke section confirm pi onda ngaklik confirm hane UPI jonga automatical ula recommend ngaklik grade hangne la pau ke notification jong kena ke withdrawal status jonga oi kalatik ya ka nang ta ke detail ru hane pi ke detail pe don ru kena ke message ke ba ai chis pa percent safe and secure tamta pi kena ke pisa ke laja la kena ke main wallet jonga hapu usupil kabalan kabadon hapu main wallet supil du jonga te kalaja tengah klik ya ke notification ke pau na padang du pi ya kena ke option receive light ka from Text Rumi kena ke pisa kat kum ke notification ke lepau ke PTM nang tangan lek biang ban pan EP ke proof cepu ke PTM account jonga la ka dek kena ke pisa ke 1M mentang ala open biang ya kena kam PTM account jonga TPI hane receive from Text Rumi today light tangka nang tanga klik balan an history hangne don ka history lada dai banga yo sisa o une up udai real application pe hane pi ye gene ke pisa banga la receive na ka to ka live withdrawal na po usupi ludu application sa bang account jonga taka semta ke jingkali jong pi ka ba pikwa ban tip la dai une up real ne fake manta pile ye ka asam pila iya ke real bat ka live withdrawal ba ka pisa ka la receive cepo ka bank account jonga lada pi kwa pendon kam yo no application pendon kam ka research jong pila ne ka un risk jong pi